prijaviti ko čovjek on jebe ne uradi. Ne. Jesi ovaj slušao ovu izjavu da izađe? Ima autobus. Sine. Hvala vučak imamo. Bitno da je suvo i da se ima danas. Vidite da niste prodao 25 grvali milijardi. Daj, čeka Anta na kantu. Evo, hoćemo čeka Anta, rojku. Imam ja kantu svoj sečani. Neka je njom moli. Hoćemo prijavljivati. Molim, do vaše tante. Jeste. Ovdje se ponudio svoj. Ovdje sam svoj. Čekaj sam da napijem jednu drugu. Vidio sam lako. Pokrenuo konta. I ona kuća gore vaka na blinu, znaš. I ti gledaš kako je ado, ali nemaš ni helikopterom. Aj što mi je tu se zaglavio, nek uđe još i ovdje janje, zanimo kom je prikopio. Ali nemaš ti nikuda. Dobar. Da, kod gotov Anta, napravi čovjek. Hoćemo da napravim ja svoje. Kanta nije zlatna. Da je zlatna. Mate, non stop. Sad i ja kažem, U nas uvijek ima kukica i kanta uvijek visi na toj a kukici. dobro zato što je vozilo stalno za kunje pa tu Samo, ništa se drugo ne vozi, idem samo vikend. Moram ovdje kejasa na Selvera da mi nešto prepravi na njih kejasa. Nećemo više prepravi, ovdje daj se pola. moram ga nagoditi kako hoće ti imaš gdje voziti. Evo čovjek. Ne samo za to. Soko. Dome sam. 550.
Stvar ne mora. Možda malo kalira. Prijete! Priča! Težijemo. Neka, neka. Evo ga ide. Nije dobro. Ima Revijalna vožnja i posljednje imamo još jednu revijalnu. Koji je Rubin, koji je Dobro! Sam drži. Treboj, da ne Začajajte. Nije dobio dva. Jo. Odmah, ne vozi me. Pozivamo gospodina Repajića da uvede zetalni stavi pokojnog Slaviše Krunića. Kako je, prijatelj? Poznati uzgojni centar. Naredimo zvonu. 3 minute 75 metara. 75 Luka Idora. Pozivamo Repajića da od ozgo uvede konje. U pravcu cilja i prođe do pozorinu.